ta natao kan na mapukaw kakaslasok. Addanton nga adda iti papanam iti eternity whether paradise or hell. Because saanan nga mabalin nga maawan ka ditoy nga na-creatam. Ano mabalin nga maawan ka ijay? Basta na-create kan, natao kan, forever kan. Dahil lasag mo lang tag-change. Pero even your physical, ag-change kag paisuday ta, pero ura isuna forever. No agsukatan daytan, masukatan iti forever body. Amen? Awatan nyo ba? So nga dagiti kakasay, iti pananaw na, katawa na di. Jesus. Anda nga mo nga, they are immortal. Immortal man, your physical. Ngam agsukat lang tunay ta. Hang mapukaw nga kaslaasok. Hang ag-evaporaten ti tao. May meta no, ag-evaporate ka no, hang ka kung may isalakan. Ag-evaporate ka na lang ang kaslaasok. E di may mayat. Pero haan ada di eternity nga papanam. And dadjay pinaka-wise nga tao nga mangi-prepare di eternity na in Christ. Ti kanengnenganan nga tao dadjay an nga mangi-prepare ti biag na for eternity. Ti mapandi impierno kanang nenganan nga tao di. So na ijay nga foolish thing dang ijay nga panpanunutan. But for us, we have the wisdom of God. So we need to prepare for our eternity. That's the reason. Nga da kami dito yung mang-warning, mang-encourage kada kayo, mang-back up iti kada kayo ti prayer, kitkitaan nyo kumapoy kayo because kailangan nga mabantayan kayo for your eternity. No, di ka na nyo, ang problema mi dito, bakbak lang kayo mamlakan. Adad-aduti ka na nyo. Adad-aduti kwartayo. But, tinkabil ni Lord ka na kami as a minister, as a pastor, His heart. So, apay? Burden me, say eternity you. Amen. So, makita min nga, kumapkaboy kayo, makita min nga sa balit araramidan niyo. Umay, dagitoy nga warning, encouragement, because of God's love. So, nga hang kayo nga masaksaktan, madatag follow up. The best kit di na mangyari ka na kayo at that moment nga da ka nga down na down. Amen. Woo! So ano da kami ito yung nagpipreach nga ipiprepare mi da kayo the image and likeness of God. Nagbalin kayo nga nakapinpintas nga babae nga may asawa kini Jesus. Ano nga sakitan liyay? Because that's our life as a preacher. And that's your life in Christ. So, ayatan nyo. And then, ayatan nyo. Ayatan nyo, ti correction. No, iti kaskastada, makurkorek ka na kayo. Pagsayaatan nyo for your eternity. Pasalamat kayo. Lamanwan nyo kiti diyamang korektar ka na kayo. Amen. Anyo misuutan. Tanungay, nauma kami. And then sabalin to ti paglandingam. Uray tumanon ti sangit mo iday. Dahil nakakaskasang. Nakakaldaang papapanan ti million souls every day. So nga, ada kada kami, dagitoy nga, klase ti puso because they ayab ni Apo Diyos. No kumain saan mit sarili mi,
awan. Pero ni Lord tayo nang ikarga. Amoyo ka din. Okay. Sige, exhortation. Pero, ti papanagtata, ti message, na the manifested presence of God. We need to appreciate. And we need to become hungry and thirsty for His manifested presence. Kat may sa dayay, no, may koriktar ka, kat adaan ka iti makunkuna nga contrite spirit, repentant heart, ibuhos ni Apo Diyos the presence na iti. Hallelujah! Tayo ti berbero ka ni Apo Diyos, nga may sa klasin ti tao. Dito'y lubong. Ay sayang, tayo dyan. Adudagi dyan nga, kaya't kung ay parang ka na kayo. Tapno maawatan niyo. Itibiyag yun. Kaya di nga, itibiyag tayo, dati duwa nga banag nga, kaskasta tayo magbibiyag. Di may isa, agbibiyag ka, ijay natnag nga biyag. Di may isa, agbibiyag, ijay nakakreita na in Christ. So, the message ko, tibiyag mo dyan nakakreita in Christ. Amen. Hallelujah. Okay, basahan to the verse 1. Isaiah 66 verse 1. This is what the Lord says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Could you build me a temple as good as that? Could you build me such a resting place? Okay, awan ti may patakder tayo makakalaon kini Lord. Because heaven is His throne and the earth is His footstool. So awan ti building nga makalaon kanya na. Pero adabirbiro ko na nga pagresan, wano pagyanan ti presence na. Verse 2. My hands have made both heaven and earth. They and everything in them are mine. I, the Lord, have spoken. I will bless those who are humble and contrite hearts, who tremble at your word. Daday gayam. Kaya tiberbero ko na, these are the ones I look on. Dito tiberbero ko, King James translation. For all those things are mine and made, and all those things are his, saith the Lord. But to this man will I Anya tiberbero ko na, even to him that is poor. Ang aday pobre na ito ti kwarta. That is poor and of a contrite spirit and trembles at my word. Itaan nyo ti NIV. These are the ones I look on with favor. Those who are humble and contrite in spirit. Contrite spirit, ito din na pakumbabati pa nagpuspuso na. Iti spirit na. Amen? Adaan ti repentant heart. And who tremble at my word. Di agpigerger wano, mang reverence, mang revere. Nadjay, mang kintayag, ijay sa una, di mang respeto, ijay sa una. Dito berbero ko na kada tayo. Hallelujah. So may isa nga kailangan tayo tapno the presence of God ket agdwell. Agwork. Nagdwelan, hindi na born again ka. Dinawat mo the Holy Spirit, but the presence of God, the manifested presence of God, agflow na jay, ijay ayan ti tattao nga napakumbaba ti panag puspuso daw no espirita adaan da ti repentant heart no makuriktar da agrepent da nga dagus humble da and then ada ti respeto da ijay word of God.
1 to 3 diyan. Humble and contrite spirit, and who tremble at my word. Amen. So humility is very important. Di pa nag-work the presence of God. Amoy nag-work the presence of God. Isunan tag minister. Isunan tag saong. Isunan tag miracle. Ana kailangan titulong ko. Amen. Amo yun, nag-work the Holy Spirit. Oray awanak. Hallelujah. Kaya na nag-work titan. Amen. Namin ano ka nang experience the presence of God, manipod ng born na ginak. Hindi na born na ginak, ada dagiti, nga natata, ada dagiti na adal ko kini Lord. Iti manifested presence na. No pa'y iti kailangan nga ibiyag humility, repentant heart, no makuriktarak, no adati nga kayat ni Lord, give up lata diyay, can respect mo lata the word of God more than anything. Amen? So now, dagita, and then nag-pray ka. Pero, hindi pa nag-experience ko the presence of God na duma-duma ti manifestation na. Ket, adati time, nga awan nag-minister ken ka. Awan tao nga nangilihans ken ka. Nga mapay bagbaga nga, hano kailangan. Awan iti tao nga nag-preach nga nangag mo. Da kayo lang ken ni Lord. Ket adu dagiti experience ko. Tinagmuban ni Lord. First, idi na born na ginak. Idi na born na ginak, no pay ada ng kasabakan niya ng anak ka na born again at a time, pero I don't question ko itibiyag. So, nagawidak, tingkasak ka na born again, ket nagbasak iti Bible ko. And then, adati pamphlets ijay, nga narurugit pa ita ginuskusugo sa kundi ay, about acceptance. Accept Jesus as your Lord and Savior kasi. So, mas basag na day, kung compare ko yung Bible, idada kay jaya the conviction ni Lord. You are sinner. You are sinner. Basol ni Judas ano, apay nga, nailansa ni Jesus, apay, siyaktikin basol laya kung kunak ijay. Pagamuan kitdi, at ati timak nga, nuhaan ko mga basol mo, timay sa ijay, ang nga na-crucify ni Jesus. So na kami kini Lord ay. Itat nabigbig ko nga I am a sinner. And then naghambal ako ijay. In-accept ko your word. I am a sinner. Ang pangkaya nga ugasan di basol ko unless nga ni Jesus by His blood timang cleanse. Thank you for dying on the cross for me. Kung nakidaya nagparintuma kon, Lord, forgive me. Amin nga basol ko, linisan da. Slak alkitran, tikang isip na. Madmadigayam tibiyag ko. So cleanse me by the blood. The first attempt, aksepak ni Jesus, awan nangyari. Inulit ko, kaday malang nga prayer. Awan lata, may katlo in karkaro kun. Talagang narurugitak na tao. I am nothing. So, idayan, agarubos on tilwak. Diyay nga nag-flown the presence of God, aslak na buyatan, isa nga barilis nga cold water. At the time, kat nagmayat ati cold ta, napudot kay enemy. Asla cold water, nga naibus ka na. Hermi ti sangit ko dyan, nagmayat nagsangit. Kano may anak ngamin di tao, agsangit mo si bibiyag.
Nung nanatay, awan sangit nan. So nga amin nga maborn again, oray na puso ka nga tao, sangit ka. Oray kang kaag sangit no din nanugan. Ngam no, maborn again ka ni Apo Diyos timang touch. Agsangit ka. Oray sa kanya kabut-butang nga tao dito lubong. Amen? Anak mo't kiti nga kasya, nagsangit ako. Dahil dyan nagsangsangit. And then, I feel nga that the presence of God nakapayong kanya at that time. I feel the presence of God. Kaya from the time on na masense ko in my spirit nga ti manifestation the presence na forgiveness. Nariknak nga naugasan ti basbasol ko na amuak in my spirit. So apo ti ragsak ko at that time. Nga oray kandak ti 1 million nga kwarta nga ngoy sukat. Na diyang experience. But the first nga manifested presence of God nga nag-work in me, within me diyan. Before that, adada jay time nga jay ayaban ni Lord to ministry. Anak pa nga born again when I was 17 years old. Idi panag-work na ijay true dream. So kaslak matay ti amo. So ti karadag ko kini Lord ti dadya nga rabi Lord anak pa nga lalaan. Ang ko pa nga tsimpo nga matay. Yung ko nakita. Kararaga kay. Nagkararaga ka po the presence of God di kama. Talagang agun-gun. Dadjay bed. Iti presence of God. Apo may mayat nga rikiknaan. The presence of God may mayat nga rikiknaan. Ti mabutong lang ijay kat ni Satanas. So apo managmayat tayo presence na. Tit ko lang tayo the testimony. Tapno, I encourage you nga desirean you the manifested presence of God nga ag-work. Ora ka sa ano kang ato ti level iti teaching tayo. We need to experience the manifested presence of God. So ijay 3 successive nights. Nakasyay, ta idi, nadyain, nagtagtagay na back first, kat inayabanak ti may isang naka-white, naka-uniform ti white. And then impandak ijay balay ni Apo Diyos kanudiyay. And then pinatugaw dak ijay salas nga nagmayan. Kat kuna na wait here. Agure ka ditoy. Wait for God to come. Ano? Talaga mamit ko ni Apo Diyos, matayak na talaga. But in the presence of God, that jay bright light. So, ang pa may parang di matak. And then kuna, Lord, please, not now. Kagpapakita kanyak tamatayak. Nagwingiwing da jay. Kasla na buo nga tao, pinmanaw. Apo nakariingat. Kasi, ingana nga, next night, tinangyari cloud in the heaven. Nga kasi malang, the same. Nga rabiag, karargak ta mabutungak nga matay. Anak pa yung alalaan na po Diyos. Pero di man nga rabi, cloud. Nag-adatag sa Saudi cloud. Come now, my son. Kat, aguray pay! Nakalalaan. Care me the presence of God di makariingat. Sangsangit akidjay, anak pa'y ngalaan, Lord. Ang awatan o apay nagidjay. Very clear nga dream. E di, may katlo. Kaitan. Kwa jay tornado. Kaya ito yan, ipo-ipo, dayjay. Alipugpug, dayjayan. They whirlwind, nga teritiranan amin nga balay,
Amin nga po unti kayo kat talaga nga linisa na. Kat siyak ti kamkamate na rin. Siyak ti kayat na nga ingato. Pa nagberbero ti pagkaputak. Kat nakita kaya nga pagkaputak punti kawayan. Mabalin siguro ito So nagkaputak kaya dyan, mind the whirlwind. Ingato na nga talaga. Pero kunak, Lord, please give me 4 years to live. Dito'y lubong and then alaan na kun. So naawanan na dyan. 84 years. So makita yun, 17 taon po. So di 21, in may da jay ibagbagak tatay. In mayon da jay repentance. Nga da jay nga ibagbagak tatay. So, ako nga manawatan ni di nga ti meaning na dagiti nga dreams, ket ay ayaban na kayam ti ministry. Ti kunak matayak. Awan gamin may lawlawag at that time. So nga, in bagak ti 4 years. So nagbibiyag ti lubungan ti 4 years, tinmuswak, ingana ti bagyo, ay sunto mo lang matayak after 4 years, sige, amok mo lang 4 years sa matay. Awan makapatay kanyak tata. Kuna kayo. Oh, makikukaanak nito yung bagyo. Ingana San Fernando. Tumustuso ak na tumustuso. Gana ada paltog ko. Kasi ay, tako na kanod, sige makitinlablaan na kayo. Ingana 21 sa akmatay. So tulag mi, kinihabo Diyos. So handa ka mapatay, uray no, sino kalaban ko dito, kunak. So naging tuso-tuso akitay. Ingana nga, 21 ditawan ko sa ma-meet ni Jesus. Ijay testimony nga dayan. Amen. So makita yun, the first nga presence of God, nga ishik na daday kama, calling dayan. Idi daday, in lead up to repentance, panaka-born again. Forgiveness. After that, na born again at December 1986. Tututalon yun. 1987, April, nabaptize na ti Holy Ghost. In my day, Padi, ti Anglican nga born again, nagtatangs. Insuro na about baptism ti Holy Spirit. Or agririri, di Padi nga kaadwana. Isuna ba insuro na ti baptism ti Holy Spirit? Adaki jay. Adaki jay tinga. Kainteresado ak karod. Nakangato matimak. Apo Diyos. Kaya't kumat na ito ibautisar ti Espiritu. Kaya't ko ti speaking in tongues. Kaya't ko rin sagsagot kung kunak mati dyan. Apo magsitangs ti kakadwan, naglawlaw ko. Katanak, centrate. Kumkonformi, magpay tangs. So, pwede di. Sabali ti magbangalan ti, sabali mo ti. Chik, 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 chik. Kung kuna naman. Ano nga rin ito nga mapaspasamak. Idata, hana ka makakonsentrate. Kaya nabayagan nga magsitangs na. Nagpig sa the presence of God. Nga dadali, as a rushing mighty wind. Nga talaga nga magriknam jay angin ni jay. Jay building, jay church. So, anak lata ka babaptaysan ta. Pwede nga rod. Madik nga agsangit, madik nga matumba, madik nga makusuda jay buok ko. Madik. Pag agpapugi-pugi ka palang gamin. Pati na position ko, but isasaganak nga pakas dayata, narigat yung matumba. Di ada nagpukaw ijay, kaitan umayon. Insabay ko ijay. Ako nakatatatatatat. Mayatan. Mayat kaya mo't no, dati kasi no, misan.
Katya mo ka nagpukaw ija, di padi. At nabaptize anak mat. Kaslak transparent ti parang riknak ta. Ala di tulang ko kat naawan. Kaslaawanan ti riknak ija bagik. So nagmayat. Ti riknak ija nga kung kunak ija. No kastoy ti mangyayari. Iti presence of God. Iti may sa nga tao uri niya sakit na. Malusaw nga talaga. Chay, sin masardeng dan di kakadwa, imulmulagat ko ti matak, ang ko nga matapulan, de tangs ko pa lang, haradadadada, handadadada, kikitak pa yun, bumubuya dan, agungursit dan, kasjoy ko, awan latapay, ang ko matapulan, isusungay, nakaglemengan, awan da ito anak pa lang mat, aglemeng ako ma, anak pa lang mat nga makapagna, so nga bumubuya da, kata-katawan dak siya tinauudi dyan. But mayat mat kayam ti outcome na diyan. So ingana nga healing. No umayan ti healing, kuno ag-work ti presence of God, kaya ka mag-agasan. No adadya ag-manifest nga presence of God. Idayak nga mahihilan. Pati pa di piman di kakadwak na papastor, kami sa katawak, iso na di kararagdang agpakapakasi. Kuno na di. Masika, tapno dati testimonyo. Abay pala nga dati. Nyangay kat style na piman. Makakatawak nga. Anak lang or nga makababangon. Di piman alpas. After 1 hour, nafay, minmayat te riknak. Tay dililian sak na riknak de manifested presence of God nga nagpudot te bagi. Nabara nga presence of God. Kasla apoy. Tingkastana. Iso na dyan, iso nga, idi bumaybayaga kung sa kung nakita de disciple edi Emmaus, nga bumarbara da di kadwada ni Jesus. Presence kaya of God diya. As a fire. Amen. So, idaya ka nahilan. Oh my God. So, intunoy kami man na nag-minister, tuno ag-move the presence of God in the congregation, at dati na agasan ti riyuma na, at dati na agasan ti sakit ti sikat na, at dati na agasan iti sakit ti tiyan na, apay nga nagadot ti na agasan, kat saan may mat nga ililihan, the manifested presence of God. So, iti presence of God og manifest, na duma-duma. Acts chapter 2, anya di manifestation na. So, di bagbagak, speaking in tongues, or baptism the Holy Ghost di ay. The presence na aso parasing mighty wind, pero haan nga healing. That is baptism, the Holy Ghost, nagtatangs na. Acts chapter 3, verse 1 to 6. The manifested presence of God, iday nga nag-work, pinapagnana jay pilay. Babaan ka na Peter Kenedjan. Acts chapter 14, verse 7. E nagpipreach ni Paul, at dati pilay mo lang iday wano Napulyo, manipod di kaubing na, di naianak, di man nga nag-flow, the presence of God, the faith ni Paul nag-increase, the gift of faith. Even na dyan agdengdengag iti message, at the faith na nga magasan, the discern ni Paul. So, binilin ni Paul nga tumakder kat magna, kat nagna. Amen. Acts chapter 4, verse 23 to 31. Di nagpray dagiti disciple. Inunot yun nagidahi. Di nagmanifest nga presence. The answer to prayer, the boldness. Presence lang di ay. Handa nga nag-increase the knowledge that the teaching.
Pero the presence of God, tinangisuro kadakwada. Apay nga nagkaroon na ti boldness. Napno na ti boldness, ken nadaan na ti faith, nagaramit ti miracle karkaro, so nga chapter 5, makita mo ti miracle dyan. Ti Acts. Tana received that chapter 4. Iso nga ano dito, di nag-work the presence of God in the church. So I believe nga aramidan ni Lord dito. Iso nga no ag-work the presence of God. Aglaban da jay dua nga forces dito. Ta dati in my dito nga dati spirit nga narugit, nga sakit, nga nagbabalay di bagyo, or di panunot yo. Tinadumahan nyo marisis. Ngam nag-work the presence of God, ijang agulagol liya. So nga kayo mas maslaw na dati gulag-gulagol ni taabayo, deliverance na ito. Tais strike on the presence of God, lagi the evil spirit at that time. Isi strike na, the cancer. So kitaan nyo no, minsan, ada isarwada nga yellow-green. Tuno ko na ikati cancer na. Mawawatan nyo ba the manifested presence of God? No, awan di kasi, awan di miracle. So nga kailangan tayo yung manifested presence of God. Luke chapter 5 verse 17. Idagpipreach ni Jesus, the presence of the Lord was present to heal them. There is healing. Nga presence. So no baptism of the Holy Ghost, the work, idadya ti channel ko. Ngam no healing, idadya ti channel tayo. Idadya channeling the anointing at teaching. Hallelujah. Ngam no agman manifest, get prayer, sige pray tayo. Ililid na tayo the Holy Ghost nga pray. At numapan tayo, agkararag ijay, kayat ni Lord ngay manifest. Kada mo nyo, depende kaday needs ti tao. No ijay lugar nga daday kat panay healing, iti pakabisinan na, so tag manifest. No ijay lugar nga daday kat baptism, the Holy Ghost, dahi tag manifest. Kasla the Ephesian Church. Acts chapter 19, verse 1 to 6. So ano dito kat panay pagbaklangan ti puso yo, so tag manifest. Hindi liwayan. Ngagkararag. Kailan masatisfy kayo dito yung lubong? Okay, adadaday teaching tayo mo lang dyan. Natin makasatisfy ni Jesus. Amen? Mayat tiro mga itap, no dakdaktal maaramid mo kini Lord. Pero han ka ngag-agum. Han ka nga umapal, naapal. Amen? Hallelujah! So ano dito panagrangay. Iso ti manifest na Lord. Kitaan na di pangusaram. Kitaan na di giving mo. Kitaan na usaram mo lang iti management na. No dito ikat panay healing ti kayatyo, so tag work. So anya pagbisinan nyo. So nga, dagay mabisin, the baptism of the Holy Spirit, come unto me, kuna ni Jesus. If any man is thirsty or thirst, let him come unto me and drink. Amen? Nisut pa kawawam, painuman na ka na hapon. So nga, daday, nadumado manifested
presence of God, depende kay respansyo kini Lord. Ta amin ngamin, makayat ni Ama nga Dios nga i-pour out ka na tayo, ited ka na tayo, inted nan babaan kini Jesus. Kat ni Jesus, inted na matanan ka na tayo, babaan ti Holy Spirit. Tilangan kurang na, kay knowledge mo, ken manifestation na diyan. So, tiyan adalan tayo. Hallelujah! Hallelujah! Isu nga i-prepare ko na kayo dyan. Anya titalo nga dapat tayo nga ibiyag. Ida Isaiah. Humble yourself under the mighty hand of God. Amen? Nagsurusuro tayo kini Jesus. Amen. Humility. Number 2, magkaroon na natin contrite spirit, repentant heart. Nung makuriktar ka, agbabawi ka, humble ka, ijay correction. So nga di makuriktar, Proverbs chapter 1, beginning verse 23, i-pour out ni Apo Diyos the spirit na ijay nga tao. Let's read that verse. Come and listen to my counsel. I share my heart with you and make you wise. No, kita yo. Maramidan na ka nga wise. Amen. The Duma translation, King James. Turn you at my reproof. Turn you at my reproof. No, korektarag na kayo. Kung nanay Apo Diyos, pakorektar kayo. Kata niya, aramida na. Behold, I will pour out my spirit unto you. Oh, you see? I-pour out na the spirit na ipakamuna de sa unang ka. If you have that contrite spirit. Amen? And then lastly, Jai, those who tremble at His word. Respect mo. Agkintayag ka kumano danggam the word of God. Respect mo the word. So nga dito, respect tayo ba the word? So no, dagpipreach, saan kayo nga magsipag na? Ang nga magsi-CR. Respect the word. Hallelujah. And God will pour out His Spirit. Woo! So, I know I don't need you that I believe the Holy Ghost through Jesus Christ so tag-minister wherever you are. Sa dinumatayan nyo dito tumakler tayo. Let's allow the Holy Ghost to minister. No dati may deliver. No dati agulo-gulo di talikod. Makita yung dati spirit nga kalkalabanan na. Nagiti asher yun ito. Ito'y sango. So nga dito no minsan kaya mas daw. Nadadagid dyan, kasdyan nga gulo-gulo kada kami dito that's not the presence of God. Ada kalablaban mo dita. So nga makadistract, so nga ilihans mida kayo. Because the presence of God, ilida ka, iday usto. He is not the God of confusion. Ang nga Diyos, tiriribok. He is the God of order. Amen. Hallelujah. So mawawatan nyo kumada kayo umain, then na kayo nagpaputid nga duma-duma churches, nga ano nagiti teaching, nga inig-iganan nyo. Just listen. And I believe, nga na Apo Diyos simang open ka na kayo ti gospel, ti life ni Jesus. No ni Jesus nag-prophesy, hangag hurumintado, He is the best. Nga pagtuladan no kasano ti pa nag-prophecy.
So ano dito'y kataghurumentado pa'y sa ag-prophecy, I don't believe. Because that's not the life of Jesus. Amen. Hallelujah. Agtirit-tiritir nga kaslaulag, I don't believe. But you need help. Taramidan may kada kayo, you need deliverance. You need help. Amen. So, hang kayo manan nga mabain. Because God wants you to be delivered. Hallelujah. God wants to manifest His presence, to heal you, to empower you, to give you His boldness, to repair your body, to repair your soul. Amen. Trust in Him. He will fix everything that is needed to be fixed in your life. Hallelujah. Yes, amen. Are you ready? The Holy Ghost is within us and upon us and with us. Jesus also is our head and we are His body, His flesh and bones as a church. So He can touch you today. Amin nga power the enemy ket naabakan. The end of Satan's dominion is Jesus. And He is the starting of that new life, new health, powerful life, miracle life. Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Oh yes, amen. Let's sing hallelujah. Sing it to Jesus. Sing it to Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift up your hand and lift up your voice. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Oh, yes, amen. Oh, yes, Lord. Hallelujah. The Holy Ghost is within us, with us, and upon us. In Christ, the presence of God is in this place. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The Holy Ghost is moving in this place, touching your body, touching your soul, touching your life, touching your spirit and soul. Allow the Holy Ghost to perform miracles in your life now. Oh, yes, amen. Jesus. Oh, Rabahaya Rabahande. The Holy Ghost is here. The Father, the Son, by His Spirit. That's enjoy the presence of the Lord. Allow the Holy Ghost to empower you, to heal you, to impart His presence, His health, His life unto you. God is doing miracles
miracle help. Jesus. 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 Jesus by the Holy Ghost. Jesus by the Holy Ghost. Jesus. Hallelujah. Come on. Receive your miracle. Receive in Christ. Ibagayo, Jesus, you're my miracle. You're my miracle life. Jesus, you're my miracle help. Jesus, you're my blessing. Jesus, you're my strength. Jesus, you're my freedom. Come on. Come on. Come on. Come on. Receive your miracle. Come on. Receive. Hallelujah. Hallelujah. There is deliverance. There is healing. There is miracle in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Every foul spirit, every unclean spirit, we come against you. Come out. Sakit di saka. Come out. Sakit di tulang, come out. Sakit di mata, come out. Sakit di tiyan, sakit di labayan, come out. Diabetes, high blood, come out. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. I pray for healing. I pray for help to reign. 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 Shakalaba. Shakalabahana. Yes. Lift up your hands. Will you tap the microphone? Katumay ka na kayo. One more time. The presence of God. Wherever you are, ito'y samoy ka na talikod. The presence of God will come upon you. Get ready. Will you touch the microphone? And then the power of God will come upon you. Ready. Ready. Get ready now. 1. Here comes the fire and anointing of the Holy Ghost. 2. Now, get ready. 3. Hallelujah.
Hallelujah! Receive! Hallelujah! Hallelujah! Receive! Oh yes, amen. Yes! Come on! Fire of the Holy Ghost is here. Healing, miracle, deliverance. Yes. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Yes, amen. Oh, yes, Lord. So now, Father, I pray in Jesus' name, by the blood of Jesus, covering, protection, karang ito yung anak mo, and manifestation of signs, wonders, and miracles cannot work. Nag-work, cannot go work. Thank you, Father, for every miracle that you've done. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Malinyon to, testimony. Hindi naramin ni Lord kada kayo.